Okay, good afternoon, dear SE students. Today I am going to provide some hints of 6 questions of grammar. Okay, so today I am going to deal in Nepali language. So try to understand. Okay, number one question. Rosni, bring me your books. Obviously, question tag बनाउनु छ. Okay, so we have to understand that this sentence is in imperative sentence. Bring me your books. So the tag question should be will you. We can't write another thing. Okay, next. Mostly what we write, will you is written most of imperative sentences question tag like don't come here. Okay, in it mostly we write will you. Okay, next. B. Ajay loves reading poems. So do I, into negative. So here we have to make Ajay doesn't love reading poems. Neither do I. Okay, so do I should be changed into negative also. And we know that simple present tense doesn't plus V1. Okay, next. C. Supriya finally discovered the truth. अब यसमा हामीले वाट क्वेसन बनाउनु पर्यो. सो वाट हालेर हामीले के गर्नु पर्यो, द ट्रुथलाई हटाउनु पर्छ. सो कसरी बनाउने भन्दाखेरि वाट डिड सुप्रिया फाइनली डिस्कभर. सिम्पल पास्ट टेन्समा भएर हामीले डिडको यहाँ एक्सएल वर्ब युज गर्नु पर्यो. नेक्स्ट डीमा के छ, हरी अफ. यो अलिक टाँसिएको रहेछ. वी गेट लेट फर द कन्फरेन्स. ओके, हरी अप आयो, लिसन आयो, लुक आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स आँखा युज गर्नुपर्छ मोस्टली. सो यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, हरी अप, वी आर गेटिङ लेट फर द कन्फरेन्स लेख्नु पर्यो. नेक्स्ट ईमा, विल यु म्यारी मी, राजु सेड टु अ गर्जियस गर्ल. अब यो हाम्रो जुन रिपोर्टेड स्पिच छ यो चाहिँ कुन टेन्समा रहेछ भन्दाखेरि इन्ट्रोगेटिभ. सो इन्ट्रोगेटिभमा हुँदाखेरि रिपोर्टिङ वर्बलाई के गर्ने, आस्क गर्ने या इन्क्वायर गर्ने. त्यसपछि इफले जोड्ने यदि यस नो क्वेसनबाट सुरु छ भने. सेम त्यही गर्छौँ हामी. राजु आस्क्ड a gorgeous girl if she would marry him. Okay, next we have, she is thought to love her juniors, into active. अब एक्टिभ बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, people think जोड्नु पर्यो यसमा. people think that she loves her juniors. यस प्रकार हामी यसलाई एक्टिभ बनाउन सक्छौँ. Okay, so I hope that you are going to understand. Thank you so much.